In-nuqqasijiet tal-Kunsill Lokali tal-Mosta ikomplu joħorġu fil-beraħ kif issa rapport mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab nuqqasijiet fil-ħidma tal-Kunsill Lokali Mosti taħt it-tmexxija ta' Romilda Zarb li issa hija deputat tal-Labor fil-Parlament. L-Uffiċċju tal-Awditur sab illi l-Awdor Ġim fil-Mosta li kellu jkun iffinanzjat mill-Awtorità tal-Ippjanar kellu jiġi jiswa 174,733 euro, ammont li nqabes b'26,047 euro. Spiża li l-Kunsill Laburista ma spjegax għala saret u x'bidliet saru biex jinqabes il-budget beluf fil-waqt li l-Kunsill naqas milli jipprovdi evidenza tal-implementazzjoni tal-proġett. Ir-rapport tal-NEU sab li l-apparatu u x-xogħlijiet li saru fil-modijiet u l-culverts kienu akkwistati b'mod li jmur kontra ir-regolamenti kif il-Kunsill suppost talab 3 kwotazzjonijiet differenti qabel xtara l-apparat tal-Awdor Ġim. Ir-rapport ifakkar li l-attivitajiet tal-Kunsilli Lokali ma jistgħux jaqbżu l-budget b'aktar minn 3,500 euro jew 0.5% tal-allokazzjoni annwali. Spejjeż illi l-Kunsill taħt it-tmexxija ta' Romilda Zarb qabeż bi ftit aktar minn 5,000 euro. Dan għaliex bl-attivitajiet ta' jum il-Mosta u Festa Qarasel, il-Kunsill nefaq 8,647 euro mill-fondi pubbliċi. Ħlas illi d-Dipartiment tal-Gvern Lokali ma kienx marraf bih. Ir-rapport tal-NEU sab ukoll li l-Kunsill Lokali Mosti nefaq 15,045 euro biex tinżela siġra ta' żebbuġ fil-ġnien tal-Arusa tal-Mosta, siġra li ġiet tiswa mal-5,000 euro.